ki leaders jogi sngobha komo P1 nang no de ki district sngobha se daily pekte yakin ki kamba ki kamsan namadon gi bong ni ada rapor ni yelik no banjon sepra elejon no sata. The credit goes to the NPP led government under Sri Konrad Sangma. Ngan syut hu ya pi ki kam ki bang ni la le ki kam rat ba ke ba ne ki leaders ki lai kren ba ham mi la kren ngam jula ban klet nadu banganang le kelas hang de silong ka kerteng kata ka kuru buru hotel la koroi pri hadu bangan long MLA ka tem ka benungkong arah jalai kumjui arah jar praro kumjui Arhajar khat lai ro kumjui Shukla 5-star hotel warja khat prara Piyaj nang tu Sngau basyong ladi komayaj syari pharen Bad yakata ngimla ban len Ya gajing sisa Kilok kiba keren ben Gam lele Yaj na polis bajar Inyo I kumbakalong tamati jong ngimpa ju pos dew ya kata swimming pool hakita 5-star hotel lej hantai hamariot hai re hai kejing thiang kejing phak madu bale kajat benreu jungi ngakwa bapin keli mentah kajian nanu Bakindi ki projek arteli ki badon hangne hadok not jong ka mekhala manu bale katha ka baki kwa banbu jingli nang ta susu ki kabba ki bagi lale katai hantai ka bagi ong ka Larity Performing Arts Center Kabahek tam haka North Eastern State jungi dekate manu bale haba pilek hakate ke jaga hakini ski kendia ski lek ban unveil ya statue jong Reverend JJM Nicholsoy ngaskungu kuskopurom baka arts Nicholsoy ka ay ke jaga bagin bu ya utu umot sa jikan man jong u Reverend JJM Nicholsoy habakiwan ki CM nang ni na North East Chipongut don ki MLA don ki minister ki bawan ki ong ang hisngaw mapoy sa kawaypat ka partay. The credit goes to the NPP led government under Sri Konrad Sangma ken mau bahaya kata Henry ngisya lentema kita kikam ki begini still kita kisahkan wan ma Hilek ya katai ke IT Park manu bale ki leaders jogi sngobha komo P1 nang no de ki district sngobha se daily pekte yelik pek kenang ba pindon ko confident Wat ong bau kornat ku prestu nu penbe lekpek yakin ki kamba ki kamsan namadon gi bong ni ada rapor ni yelik no banjon sepra elejon no sata nomor belai hana bakandeti imat ke parti PP melongsu ngango ong pilong ne pimlong asa marwe kam lelei namar deka NPP kabal ai kan ni Dei ka NPP ka bapan keladur ya ka sor silong jongi barok kowe how news ne bubanwan ka session ka benengkong ka bangin pelong hangtei hakan new assembly building madu bale next year of first session will be held
at mau diang dia. Ya kata amanu boleh. Ngaklem keren ya kak mau. Ya kepisahan naik keren. Ki perlok ki belum profesional balai arta ais ngobale. Pintip lut nadong sidong namala dia thuk prestun pidong botok.